Okongo Mugeni ni gasabire kiumbe gia EACC ne byombe byonse bikorwanya obukurumi okora obutukibwe ime ase county ya Nyamira anemono chibesa chikiganja kia World Bank okwana kurase kanisa ya Gisiaga asasa simali tukolia lero imeye bunge ya West Mugrango nigo Mugeni asabire ekiama gia ODM kumubwatesia Dr. Fred Matiang'i ase ganga yayo kuligikirwo kyoborai bwense okwanera esabali ya Singapore omugeni ni gatebire obukurumi bagendete kwenekigwa tibo ko alibaga amagendero kwenekigwa twatwalire obokorerwa obobesani se county ya Nyamira kibese tutomeire ko World Bank kibonete gocha gotokonya chikeye obokongu tobwate kirete obutumiki obuya ese county ya Nyamira kibese icho World Bank yarigire lirube gocha ogoteneni chi account ekyo ekiagara kibese ekyo kyarusibu kyabekirwese emebuko y'abantu kaki abananchi abundi atabakorero amaruwa ino ara nyebwata kotigera kanisa pake ministry onspi yarikire egotabanga kibese kyarusibwe kitomire gocha gokonye account kyakire ese emebuko y'abantu igotete gosabeke ombekerigia EACC muna tuwaroje migori kibese karo mugabano migori okorukwo bado aibete kibese chia wananchi akaenda kuagache bintu bia ya mali yae sisi kuachilia wananchi waendelee kuteseka ifanyi ufisadi unaendelea kukita mizizi kama katika kaunti yetu ya Nyamira na mara tunasema broad based ikiwa ODM hawataki kusimamisha rais wawache wale ambao wako katika Azimio Jubilee iko pale Wiper iko pale na sisi ODM hatujatoka pale tuko pale tusimamishe hata kijana yuko anasimama si Matiang'i anasimama urais si anasimama kama Oburu anatangaza kwamba ODM haisimami wacha awajie kijana yetu ule Fred Okemo Matiang'i asimame kwa sababu mheshimiwa William Ruto ejibona dalichi nkaki cyo badabanga broad base nerego sibya abantu libakora ubukuru amana toyuete nga abantu ngoranga digubare state house bajiko ko gotabunga bono ndeta yokubakuna mangana yunto gwanje na nebu kunekane tese amachiko nga oboibimba babetiki ngwanjiri na Proverbs 6:30 yodanga oyokoiba ayirani times 7 asa ngoto danga onde bwenso ibere seyete ya Nyamira ebe se yobwati kuna EACC na ende kende gionsi esa mali to igweta urirugo se Nairobi ama mali ayore ni woche se account yetu there is no way omwalimu tore se kwa Singapore onye to gotiga mangana yobo kurumi abe se account yetu